Aleluya. Mm, Gloria, aleluya. Gloria, gloria a Dios. Tanki tata. Tanki Señor, oh Dios, permente que Señor, oh Dios. Tanki tata, oh Dios, permente que, oh Dios, cheches de Yule, Señor. Tanki Señor, oh Dios, para mi vida de mi casanos, vida matrimonial, los cas, mi ministerio, Señor, oh Dios. De lo cual como forma, Señor, oh Dios, nada de nos me, Señor, oh Dios. Anche Señor oh Dios, damos voluntad completa de mente que Señor oh Dios. Tu honor y gloria te vainamos, Señor oh Dios, aleluya. Anche para cada rumang, Señor oh Dios, cada ser querido, Señor oh Dios, tenga mente que junto con nosotros tenemos presencia, Señor oh Dios, aleluya. Anche tata oh Dios, tata para nos yuna, nos nieto ng Señor oh Dios. Anche pa guia tipo Espíritu Santo de mente aqui, Senhor, oh Deus. Thank you, oh Dios, estaba comenzando con Señor, oh Dios, nótanos, me, Señor, oh Dios. Thank you por unidad y un acuerdo. Tenga mente que thank you por tener humana que comenzado en oración más hora capa, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, estaba de Dios Todopoderoso y lo cual como comienza nunca poca en la mitad. Tenga mente que está, oh Dios. Glorioso bota, Señor, aleluya. Gloria a Dios, la que nos va fe, aleluya. Thank you, Señor, oh Dios, aleluya. Yes, sí, Señor. En mente quitado, oh Dios, glorificado mes. Manifestado mes de cada vida. Cualquier, oh Dios, aleluya, mente que escucha mi voz. Tan quitado, oh Dios, para Steven ang sana, Steven. Los vinusnabo de mente que lidiana, nar de mente que aleluya. Gloria a Dios, alza voz, Lidiana. Alza voz, Steve, alza voz de bocas, no como tao, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. La vida al fin coffee, aleluya. Xavier Nikita tremendo. Aleluya, Filomena. Gloria a Dios, te angel de descender, que romanam. Toro Tam, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Kenneth Mackay, Diyos binusna mo, meron mga stima. Aleluya. Noche, aleluya. Thank you, Tata. Oh Dios, thank you, Señor, oh Dios, pabídanos mga stima ng sano. Thank you, Tata, Stephen Sano de mente que junto con nosotros de unidad un acuerdo. Thank you, Papa Espíritu Santo, guía, oh Dios. Thank you, Tata, oh Dios, Tata, oh Dios, por su caso y uno, su ser querido, tu familia América, familia Sano. Tú de unidad un acuerdo, aleluya. Gloria a Dios, thank you, Señor, oh Dios, Tata, su caminar diariamente, ave. Xavier que Steven, guiado el Espíritu Santo, permite Dios, vai profundo combustible de día, chaval. Aleluya, gloria a Dios, Stephen. Bendicionado por Steven para otro simán ya sabe, sente, aleluya. Gloria a Dios, un mente tremendo, bendicionando, glorioso, aleluya. Stephen, abo ser anciano, po una altura anciano, una altura americana, persona anciano. A Rotterdam, ten Herle, Bauturo, Dios, hay un toque tremendo, Tato, nuestro Pai de Rotterdam, seca nuestro man, Lidiana, ¿vosotros? Gloria a Dios, aleluya. Date mente que Señor, oh Dios, Lidiana, sabino, tú conoces. Engrandeciendo, bonamo, bonamo, tu honor y gloria, por ser Xavier, que Señor, oh Dios, es actavo.
Esa ko tapos ng Diyos, libo to Diyos ng, esa ko tapos ng Diyos kahabi suwowo, esa ko tapos ng Diyos kanunedia chawe, esa ko tapos ng Diyos kabisalakat ng luz, esa ko tapos ng Diyos kakumisa turkos ng subida, esa ko tapos ng Diyos katil salvasyon ng subida, gloria na Diyos, tato tangki, tangki pag Espiritu Santo ni Mili diyan de Mintaki, tangki tata pa su kaso yun ang su trabaho, Diyos tata, o Diyos mo gloria, vivo subida, tangki tata, o Diyos pati sa piernig, o Diyos, preparando, o Diyos, pati ang weekends tremendo, pati ang weekend bendicional, pati ang weekend glorioso, pati ang weekend, o Diyos, caminata mamay stilante su trabaho, o Diyos, su caminata di mais trabaho turcoso, Diyos, di gloria, aleluya, e me inte che c'è vierne, me inte che c'è scete, Cecete de Juliana, motambete canta, aleluya, gloria a Dios. Bocasta bendiciona, boyunan ta bendiciona, contrafonta bendiciona, junta como llega, bota bendiciona, per tu aspetto di movida, na lumira, gloria di Dios, movida, junta como llega, bota para stabil. Gloria a Dios, dada tanki mabuanggal lang ko sa kampana roan sa rumangi. Thank you, Dios, bastime, oh Dios, ibede kami hindi kami sa kaming na po kepetani ng tampo di Yeshua. Amen, tikitata, gloria a Dios, bendicionamos al Indiana vivo cas. Poi uno come Dio transcurre, se tu hai prosperità nel turno, qualcuno sarà se weekend che nel turno. Aleluya, Tato Santo, thank you, Señor. Thank you, Tato, sa may spejkanes, sa nostro mga sabiyaniki. Checheta de Yuli, aleluya, gloria a Dios, sanecote, y Señor, sanete, sende, aleluya, sanete, Señor, sende, oh, aleluya, gloria a Dios, y Señor, thank you, Tato, Dios, pa sanet su vida. Thank you, Tato, oh Dios, por lo cual comas de subir a cama. Thank you, Tato, oh Dios, con tu voluntad inuente. Thank you, oh Dios, con Janet Sa, Señor, oh Dios. Esta para familia Francisca. Esta para, oh Dios, para familia Marti. Esta para familia Francisco. Queen Palo Chais, su yuno, su nieto, oh Dios, Rontige, su territorio está marcado, spejkanes, gloria, aleluya. Amen, que Señor, oh Dios, un voluntad tremendo. Esta pierna que es 7 de julio, tentando un weekend bendicional. Tentando, oh Dios, que porta, caminda, oh Dios, de palacio, caminda con la panza, con adoración de mente, que gloria, aleluya. Tato Santo, tanto, oh Dios, por nuestro manchanet, oh Dios, tanto para llenura, tanto para más sabiduría y conocimiento, tanto para profundidad y para palabras de revelar en su vida, tanto para Sharon Francisca, su jefe Francisca, Wimpalo Chais, Sandra, Nanturo, oh Dios, de gloria, bendicionamos a Shanet, que como un porta, y tu evangelio de ministrador, diablo, aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, la que que oh Dios tan glorioso. Manifesta, Señor, oh Dios. Manifesta, Señor. Manifesta, Señor, oh Dios, de tu situación de vida, oh Dios, de cada uno. Porque Ronti Janet en el nombre de Yeshua, aleluya. En su palacio, Janet. Aleluya, gloria a Dios, sí, Señor. Nuestra salve, Janet, nuestra high, nuestra bay. Totrek, seca nuestro man. Sandra, aleluya. Mope nos tambope. Ministerio de bendicionar tambope, gente rulante, gente del mundo mes. Mainto siniki ng unidad ng acuerdo. Nos te llega en Totrek, seca Sandra. Sandra Adamos, gloria a Dios, tanto tanki vamos Espíritu Santo, kagaya Sandra Adamos. Déjame inte que Señor, oh Dios, el 17 de julio, echa pierde que presente su weekend, presente su weekend, en sabiduría y en conocimiento, oh Dios, de gloria, bendicionada, oh Dios, en su casa, en su trabajo, su caminata, va su trabajo, una que llega, quien que papi con oh Dios, damos gloria, tan quitado, oh Dios, de unidad y un acuerdo, tan quitado, oh Dios, turcos, como decir, del nombre de Cristo Jesús, bendicionamos, tata, de 20 que, oh Dios, de gloria, bendicionamos, damos de un poder, de un gloria, de algo tremendo, tata, ministrada, Santa, lo cual que comprende, lo cual que está dado una purificación completa, de sangre precioso que se derrama, pues ser el calvario, me dice que Señor, oh Dios, Sandra. Un weekend tremendo, bendicionado, Pablo, no se queda dentro, gracias con nuestro man Ruthmila Pérez. Aleluya, Ruthmila, vela, conta, feliz viernes.
y conta Kiko, conta Ivanda, conta con Jesús, aleluya, conta que Toño di lugar, Yeshua Mashiach, aleluya. Gloria a Dios, date veinte que oh Dios, mira ver. Junto con nós também tem unidade, um acordo para começar. Junto com o ser humano, diante da presença de Deus. Nada está caído da corte, ainda que está peticionada, mira ver. O abini, Senhor, Deus, panava do vitória. Data com a declarar que estava a prioridade subida. Data com a penguiada do Espírito Santo, Deus, quando nós todos, como esquadrão, como pelotão, como ejército espiritual del Espíritu de verdad. Sécaros mira de nosotros, gritando a Dios, Danke, Señor, oh Dios, familia, mira, oh Dios, Danke, oh Dios, por voluntad de venir de su vida. Danke, oh Dios, por su cosa como lugar. Danke por su testimonio poderoso. Danke, oh Dios, por gloria, por voluntad, sabiduría, conocimiento, profundidad. Por tanta misericordia, por compasión, curtía de nuevo. Aleluya, su adoración, su oración, andar, llega cerca vos. Téngame esta que, oh Dios, peticionamos, daros mil veces, que te duro a Dios. Dios te amaba, aleluya, gloria a Dios, aleluya, thank you, Dios. Tan quitado, Dios, de momento que por nuestro man dulce, rica, aleluya, dulce, bote, aleluya. Peticionamos, dulce, rica, 20, que ya de juli. Chapierne, oh Dios, tata tanque, oh Dios, família dulce, rica, oh Dios, tata guiador e Espírito Santo, caminho para pante cada dia, de chapierne, oh Dios, tata, preparando o mês para mais trabalho, tenso trabalho, onda que está, o que a atmosfera, a campo e acaba dulce, recebilo com algo Deus tem para poder inti que bator tipo, e passa vai ter um bocado de vida boiuna, de vida bonita, de vida ser querida, por trabalho, você turco, taronte, glória, aleluia, tata, e me inti que nos turta crita de unidad, tengo un acuerdo, tempeinar que se dulce, aleluya, tanto Dios para su vida. Danke para vida e saúde para dulce rica. Danke para toda a família rica. Danke dulce completo. E anak o Espírito Santo. Danke, oh Deus, tata, uma vontade completo. Tenho que pierde que tentando o weekend, oh Deus, caminho de glória, da grande caminho de algo que vai sosso de. Peticionamos, da dulce rica, me imta que, oh Deus, date que a palavra de Deus, aí é que caminho de cuia, a profundidade de uma palavra, transformação divina, a começar do lugar de movimento dulce, bobo, não tá freestyle, de maneira como mira, constantioso, aprimoreia para o Deus que papi cubo, permite-me que o Deus guiado do Espírito Santo, o Deus patromba, hanggang nanta campanaron tipo, nanta subiba, é comunhão íntimo papi com Deus, para o cielo também dulce, aleluia, thank you, Deus, para sua palavra, profundidade, ser revelada em sua vida, thank you, Deus, para cobrir que sangue completo, thank you, Deus, por 1000 por cair na sua banda, nem 10,000 na sua banda, pero cerca dulce, nada po yung kapasok, ito kupri ka sangre, ito po ihala ng aleluya. Kung di may inta bendisyonan ng salipin pa yung nakaros na pa yung den helder os tabayo, Diyos, nakaros rumang tulsa, nakaros rumang, oh Diyos, Filomena, gloria tabando, gloria bacaba, Filomena, den helder, aleluya. Gloria na Diyos, dati may inta ki Filomena tambe, junto con nos, oh Dios de gloria, potata enfrentando, oh Dios, ópicos, ópica situação, ópica persecução, peresa, como ainda se neguia glorioso, como ainda se neguia em vitória, como ainda se neguia, oh Deus, dá algo de coisas nele, em nome de Yeshua Mashiach, oh Deus, é ainda que, oh Deus, Filomena verdadeira junto conosco, guiado do Espírito Santo, 17 de julho 2026, já perda, Filomena, como que perda nada, tu conosco, não com Deus, mas o Deus promessa não tem estreita porta. Se que vou perseverar, aboyou não como dentro não quer de prosperidade e êxito, abocaste da bendição, abocaste em shalom de Deus, abofamia não completo em pouco se me oh Deus tá bendição, a sua Filomena tava de porta, Deus está ministrador de Deus, e chega caminho manda de chega para firme, a sombra glória, da aleluia, thank you Deus, a família Bernardina, thank you Deus, família Saludo Filomena. Thank you, Dios, por palabra, oh Dios, sabiduría y conocimiento que él encontraba, oh Dios, claro, en su vida. Thank you, Dios, que estaba con mis turcos, nada de gente. Peticionado, oh Dios, la Filomena Bernardina, me dice que, oh Dios, camina por gloria, camina por poder, camina nada de gente,
Santo, oh Dios, ministra. Ministra, oh Dios, kami ng comprender. Ministra mo sabiduría. Pai profundo con ese, Señor, oh Dios, pasó estimado, Señor, oh Dios. Gloria a Dios, Tada, en el nombre de Yeshua. Emente que domina tremendo. Emente que, oh Dios, como Bernardino completo. Lo hay un toque especial, aleluya. Gloria a Dios, Tada, también con nuestro man Richie. Richie Eloti, aleluya. Gloria a Dios, Richie Javier aquí, 7 de Yuli, Barrasta Pilpa, somos Espíritu Santo que llamo, pamovinon tu conoce unidad tu acuerdo, pa sombra, nos turki, apay cruz cabe, cruz calvario, carne que de lang, a dos apay, dos tem victoria, di tane unidad tu acuerdo, Richie Botambe, junto con nos, peticionamos dadi dente weekend que tremendo, que ya do Espíritu Santo, pabuyen camino de Dios que va a votar, abocasi mo ser querido tour, hay un toque especial. Abogados como ser querido con el Dios más de cerca. Gloria a Dios, date me que richelote. Oh Dios, sabay mo dilanticaba. Sabiduría y conocimiento profundidad. No se revela de movida. Oh weekend está tremendo. Oh Castro está tremendo. Podemos trabajo está tremendo. Un como llega. El puro aspecto de movida. Lo voy a experienciar. Gloria de Dios. Pasó preguntamos. Nosotros mencionamos nombre delante del trono. El trono de Dios. El trono completo. El trono con de gracia, de bendición, de sanación, de voluntad de Cristo completo, en Cristo está, la mancha está, recibirlo cual que Dios te favorece, bendicionamos también, aleluya, también con nuestro Henry Wahoo, nos tapay dentro de la carrera, pasó Henry Wahoo, ya pierde que hemos potente, para un weekend con un símbolo oración, junto de unidad tu acuerdo, gloria a Dios, tanto damos gloria, amén, gloria de Dios, los padres de tu casma de tu tiempo, amén, los ascendentes, aleluya, tata, emergente que Henry Wahoo también, que importante está para comenzar a presencia de Dios, que importante está para comenzar a venir, que gloria, oh Dios, está arriba, vos, ser que ya del Espíritu Santo, sabiduría y conocimiento, gloria a Dios, tata, Dios, para venir Henry Wahoo, tenga mente que junto con nosotros engrandeciendo con nombre, damos de gloria, que ya del Espíritu Santo, ante nosotros juntos, como un pelotón, como un escuadrón, como un ejército de Espíritu de verdad, junto con nosotros, peleando de nada, barraco, parálisis, gritando a Dios, tanto Dios para venir Henry, tan quitado Dios para venir su ministerio evangélico, como evangelista, tanto Dios para Victory Outreach, tanto Dios como Destiny Helper, Pastor Felix, tanto Dios por lo cual voy a llamar, tanto Dios para firme, oh Dios de gloria, tanto Dios para su trabajo, su matrimonio, su casa, su cosa, ubicante que te tu sabiduría y conocimiento, Henry, un día bendicionamos, un weekend bendicionamos, se queda dentro de nosotros, Marisca Abraham, aleluya, Marisca Conta. Pamia Abraham, pamia Marcelina, nang turing nang receive un toque especial. Hawit de Chapier de 17 Marisca. Preparado para su mga patrino, llegando cerca de día 25 kami nos tuta na tela Henry. Botang beguarda mi mga nukrael pa bitapol di ba nukrael pa aleluya. Gloria a Dios, ate me Dios de gloria, aleluya. Marisca Abraham, tú conoces representando Yeshua Mashiach en su familia Marcelina, en familia Abraham, en Turco Taronte, aleluya, es gloria de Dios, todo de nos, turcos cusoso de dentro patriva ya piernamente aquí, da arriba la victoria di ami, de tempo caminho botai tempo cas, tempo trabalho, tempo auto, você cheiro para abrir, papi com Deus tende você, grita aleluia, mas Deus compreende as obras, Deus sabe turcos, Deus que tende você Marisca, uma inta tremendo, é uma inta que llama Dios tanque va a ser guiado del Espíritu Santo junto con turbo humana de unidad y un acuerdo que de voluntad de Dios en el nombre de Cristo Jesús, aleluya, tata, emente que nos está ministrando, emente que Dios damos gloria, Marisca Abraham, Dios cubrir que sangre, sabiduría y conocimiento se revelador que se den su casa, de vida su casa, de vida de pibi, de vida su yunam, de vida tú, aleluya, tata, tanto Dios, tata, cada sap que te da, pa llega tiempo, te llega caminda
mo kita, oh Dios, kami na Diego, oh Dios, na kami na timbo poder, kami na timbo gloria, kami na kan riba piedad, nada kumta tibo no sabi, kadung blenga, kadung turbulens, kadung palabra, kuming Deus direcção, hacer condenacaba, pasong nosta ten unidad, tu acuerdo, tu poder, tu gloria, aleluya, Tata Santo, peticionate me intaki, kami nos tura minuto, gritando, oh Dios, junto, Tata pasomba, oh Dios, parezca Abraham. Glorioso, Dio bendicionaba, aleluya. Nosta minuto, oh, aleluya, laica, bote, gloria na Dios, Tata, nosta baitan hell, nosta baitan back, nosta salida nosta mo pwede epicop, nosta mo pwede chitinton, estrog de quera de Dios, como querieron de Dios, nos atenta de estrog de nossa pai, back, na pared pisti, a sombra, algo tem que suceder de weekend aqui, a sombra de Javier, que deixando de Yuli, tapor nada, nossa paso de tudo, nossa pai, tem mulher na troca, se carrara, se laica, nos sumam, aleluia, glória na Deus, laica, tremendo, aleluia. Deixando de Yuli laica, tem a presença de Deus, o turbo romano, rontulando, rontundo, mestruantiano, junto conosco, recebeu o toque especial laica, passou a nossa mencionava o nome da romana, mencionar o nome de laica delante do trono de Deus, para ser guiado Espírito Santo, veniendo junto conosco, é mais compensador, passou para junto conosco, tem vitória balanta. Tanto custo para passageira, antayera, de madrugay, pero de mainta que palanta tem vitória por batente tem Espírito Santo, pinyon tu conosco, Deus de glória. Tan kitata nos turta misa, tan kitata Deus pabililay cansano. Tan kitata Deus pabilis su ser querido, su cas, bil sa luz, su yuno, turco donde jer. Tan kitata Deus pa santidade, su cas paz, su cas shalom. Tan que Deus tata base turco, tenga me imta que Deus tata revelado vez más profundo de su vida. Mustre, Señor Dios, cuidado Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Mustre, Señor Dios, lo cual como comisar, nunca puedo limitar. Tenga me imta que Dios de gloria, de un poder, de un gloria, de algo tremendo. Bocasta bendición, la otra volta bendición, ¿dónde como llegar? Familia Ansano, familia América, turta bendición, Cristóbal Colonchoni, turta bendición, la pasamos, nos acusar, Charo Piscadero es completo, nos puta Luzon también, turta bendición, la pasamos, aleluya, en sistema, todo bien arriba, familia Senchi, ora, santo, robo, sete, alalababa. Gloria a Dios, se veinte que Señor Dios tiene algo que hacer como nuestro paga, por Dios, aleluya. Y lo mamente aquí, bendicionamos a la que me Dios de gloria, nuestra salve. Herda nos tapay dengan nesta land Rotterdam kami na Nathaniel tambe hamper kuset pati ni Diyos pati ni Cristo ng subira pati ni Alto ng subira Nathaniel hemahinti mo ta bendisyon na Nathaniel nunca Diyos lang abula kaya pasomar busting a Diyos o coração ta halabri pa Diyos Cristo menciona Cristo ng bubuwa ka turtiya menciona sana siya po sa gloria da leo gloria da seca eta o Diyos di gloria mehinti ki tumenta bendisyon na tumenta sente, tumenta, oh Dios de gloria, nos testimonios, tumenta kami nos minutos, grita na Dios, santidad, trata, dice santidad de nos vida, trece, lo cual como también sa capítulos, no forma datos, grita na mo, pasamos meses sí, nos grita na mo, oh Dios, pasamos nos discípulos ainda, date nos to completo, e nos turmes de algo, date me inta que já pierne que já chete que, nos to kailangan nada pas por bem, nos to que grita na mo, aleluya, bang grita na Dios, aleluya, bendición na no, era Santo Nathaniel, un día bendicionaba a Isaia, Isaia bote, Isaia wanga, aleluya. Isaia que quastat mo tabi mo nos tres prestati po nosa paso nos tur ta deng truck de guerra truck de batalha nos tur unto que deme inte que comparar se a uno que por direção uno sali entra a uno que sa que direção nos tabi sa cabo Isaia gloria na Dios tata tanki Señor oh Dios pabili Isaia wanga deme inte que Santificado, Dios, que ya no eres Espíritu Santo, Dios, llega nunca minda, habo que pecar. Thank you, Dios, por voluntad completa, oh Dios. Thank you, Dios, y saira sa, Señor, oh Dios, junto con nosotros, Señor, oh Dios, por su comisa, su de capa, por voluntad, nada de gente, pero tanto, oh Dios, tiene tu sabiduría, tiene tu conocimiento, pasó el sa, en la compra de capa, la victoria, tiene mi mente con nosotros. Gloria a Dios, dada los sur camino de tal. Gritando, oh Dios, dada a Dios, dada tanto, oh Dios, pabili Isaira,
Thank you, Diyos, pamilya sa iyo ng ser querido, Diyos, dati pamilya ka kompleto. Thank you, Diyos, sa voluntad inyo, gente. Petizionata Isaia de mente quitata que Cristo navia tendemos tanto Señor Dios tata y la comisa cana de bocamindo Dios por su mensaje Señor Dios lo cual como comisa nunca poca de mitad gloria a Dios tata me transformación como de fe gloria a Dios me pida poco como de fe gloria a Dios tata me stop que te pudan que te riba piedad no riba santo que te ore con la minga tan larga catum stop como tal me siento stepping stone riba piedad aleluya gloria a Dios tata seguimos ministrar en Espíritu Santo, sigue ministrar, oh Dios, aleluya, pa sombra, awak que nos olvida, Mr. Dios, quanto vos time, e sai da Mr. Dios, ahora que escrever, tata, mistimado, aleluya, gloria a Dios, comienza a hacer cosas de gente, lo cual Dios está haciendo cosas, aleluya, gloria a Dios, sí, Señor, gloria a Dios, Mr. Dios, cuánto vos time, Mr. Dios, cuánto vos time, aleluya. Aleluya. Pisa Dios cuánto vos time. Gloria a Dios. Isa'y nawang un día bendición na papakonda. 25 taon si Banda Saba Romano. No stay. Sende. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Tata nos timaba sila tanto, oh Dios. Llenanos con más sabiduría. Coffee to be a fru. Somos emoción de ver mi coffee caliente, de ver frío. Aleluya, gloria a Dios. Tata nos estimamos sin tanto, oh Dios. Oh sí, Señor. Nos estimamos sin tanto, oh Dios, aleluya. Que bendición a nuestra tormenta de tu presencia, Señor. Oh Dios. Ministramos poder. Ora, ba. Aleluya. Ora ba. Ora ba santo robo sete. Ora ba santo robo soto. Gloria a Dios. Din experlo. Aleluya. Romano, ayúdame que sei. Ayúdame lo cual con Isaías que bigi. Din experlo. En nombre de Dios. Gloria a Dios. No sería el prestante. Efes levantar. Aleluya. Sí la mes. Espíritu Santo posicionar. Que a Dios, Tata, nos estima Dios de Israel, que aleluya. Estima Dios con termo corazón. Ora ba, seteria la santo. Oh Tata, thank you, oh Dios, pabili Kenneth Makay. Bendicionata Kenneth Makay, dengan mente que Señor, oh Dios, Tata, kami nunca conos. En gracia senta mo nom con nabuturo de gloria chapiana de shetaki. Cheshete, oh Dios, de gloria de Yuli, oh Dios, 2026. Presente su weekend con sabiduría. Presente su weekend con Dios con conocimiento. Bendicionamos, oh Dios, que no me cae, oh Dios, el trabajo como das Dios. El camino como te cae, oh Dios, está tremendo. Te de todo pasamos, oh Dios, con persecución, oh Dios también. Oh Tata, bendicionamos, oh Dios, Tata, mo yun ang komunidad lang. O kasi mo ser querido, oh Dios, tu camino como llega. Ten qua camino como can, de palabra de Dios, ta prioridad. Te de todo nuestro man, oh Dios, Dordrecht, saco mo te, Dordrecht, saco mo te, po sa magkiwano ko na miramo. Nang sapo, ta palabra de Dios, po sa mi papi, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Bendicionamos a Román, estima, aleluya. Estima Dios. Estima Dios, con tierno corazón. Aleluya. Pasemos. Gloria a Dios, sí, Señor. Estima Dios, con tierno corazón. Aleluya. Señor. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. La gloria a Dios. Pasepa. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Ministerio mi bendicional, mi hermano. Internacional.
Aleluya, para fuerte. Para fuerte, fuerte. Yeah. Para fuerte, fuerte. Un cara, un corazón, un espíritu, un verdad, un bautismo. Fuerte, fuerte. Nada kuluta bíblico. Tur, acto ng dinosta, lo cual kutas kibi. Ato kutas se revelado en los vidas. Aleluya. Gloria a Dios, sí Señor. Aleluya. Votaré, vota Señor. Aleluya. El Señor nos Dios. Votaré. Aleluya. Yung esta ducha cantica kita e adorasyon kita miro mamistime. Aleluya. Gloria a Dios, sí Señor. Vota Señor. Nos majestad. Aleluya. Nos Dios. Votaré. Vota Señor. Kita pese. Vota Señor. Oh Dios. Votaré. Vota Señor. Mi estimado Señor. Aleluya. Arabababa. Arabasete rebesia taraba santo. Oh, danke Señor. Estamos Dios. Aleluya, pasombra. Eta Dios. Aleluya, danke tato, oh Dios. Danke pemente que, oh Dios, bendicionata. Danke, oh Dios, pa nos idioma papiamento, tata. Danke, oh Dios, pa turporta ko ba sera, Señor, oh Dios. Danke, tato, oh Dios, que idioma kita único tava forma. Danke pe unción que tingri ba cada adoración ng Señor, oh Dios, tata. De nos idioma, de nos adoración na papiamento. Danke, oh Dios, tata, undo conoce ga papiamento bira world. Tama bira conocer o mundo em nome de Cristo Jesus emente que tata nos Israel também benis no corso arriba bonere se Marta está arriba completa aleluia em nome de Cristo Jesus danke babangala kita campanaron tinampo sa tabota Dios puting riba mo Señor aleluya tabota Dios aleluya danke Señor danke tababre turcos aleluya tapasin turcos, aleluya, aleluya, gloria a Dios, salamat, pero mi estimado, aleluya, gloria a Dios, aleluya, sí Señor, pa sombra bota Dios, aleluya, pa sombra teta Dios. Kung diri ba dyan man, awin sa ipapya ding bukig galato ng. Ay, may tibing ko palaban din galato ng. Aleluya, sila po wikyan ko galato ng. Pabusa ko na Diyos ay amabo. Nutan yung hindi, abisa ko bini, pasomba. Diyos mes a forma, tursit pasyong turkos. Pabuting ko bini. Teta yamabo, dapat yame. Buting ko bina wo. Esta se pido un poco difícil. Esta tiene esa situación para sobra. Babusa ko. Eta Dios. Te ha creado. Awo é que vira botata. É que halabo ver. Abo quiere din suyo. Pepira botata. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya.
Oh Dios de gloria, aleluya. Tremendo verdad, Señor, aleluya. Sí, Señor. Ahora va a ser, aleluya. Oh, thank you, Dios, por nuestro hermano, nuestro bay Groningen. Nuestro bay Groningen, con nuestro hermano Ronald Maduro, Ronnie. Conta, Dios bendicionado de 20 que Ronnie, aleluya. Thank you, Dios, para Ronald Maduro, kami nuntuk con nos tabi ko sa Dios Todopoderoso. Con Dios, con el doctor, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ronnie Sergiaro, todo Espíritu Santo viniendo junto con nosotros. Tata en el poder, oh Dios de Abo, Tata para algo grande de vosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Tata guiado de Espíritu Santo, viniendo junto con nosotros de unidad y acuerdo. En el mente que Tata, thank you, Dios, para venir Ronnie. Nos junto, hermano, man Cristo. Para venir Ronnie, nos alanta para contra espíritu diabético, aleluya. Thank you, Tata, Dios, para venir Ronnie de mente que. Tan quitado, Dios, Ronald Maduro, Dios, peticionado a Ronnie, aleluya. Tan quitado, Dios, para venir salud, Dios, para venir Ronald Maduro. Tan quitado, Dios, tata, para sanación de su cuerpo, Dios, tata. Tan que Dios, por tener óptima vida y salud. Tan que Dios, para sabiduría y conocimiento, con el encontrar tormenta, Señor, Dios, de nuevo. Tan que Dios, para gloria, para manifestar en su vida. Tan que Dios, para su yugo y amatati. Tan que Dios, para su ser humano, su sobrino, tan que para su casa, tan que para su rehabilitación, oh Dios, está continuada en de voluntad. Tan que Dios, tanto que su cuerpo, oh Dios, lo continúa de voluntad. Tan que Dios, para sanación, tu su órgano en su cuerpo. Tan que Dios, no está bien junto con tu espíritu de diabético, Dios, que tengo baila que culpa en el nombre de Cristo Jesús. Que Señor, oh Dios, la gloria ministra, manifestar, de Pedro Ronald Maduro, en el nombre de Cristo Jesús, Ronnie. Un dia bendicionar, papo. Teneturo, masaya bombini. Sige mo benturmento con nosotros, man. Aleluya. Sige mo benturmento con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Teneturo, no? Di ba tene? Teneturo, aleluya. Ting algo, ting un surprise, papo. Ting un surprise, papo. Dios te vai surpreender, mo. Dios te vai surpreender, Ronnie. Aleluya. Gloria a Dios. Dios te va a sorprender, Ronnie. Aleluya, gloria a Dios. Un día bendicionado. Miro más estima. Aleluya, Ronald Maduro. Oh Dios, te gloria. Groningen anda tremendo. Groningen anda bendicionado. No saben con Russell Monte. No saben con Russell Monte. De mente que delante de trono. Dada bendicionado Russell Monte. Oh Dios, su kasama gali. Nang matrimonio, su nieto, su trabajo, oh Dios. Es voluntad de amo. El cambio completo en su vida. Una transformación completa. Bendicionado Russell Monte. Oh Dios, tengo mente que dada. Oh Dios, dada. Lo cual basta tremendo. Tanto oh Dios, que sabiduría y conocimiento como lo tenemos. El cambio completo en su vida. Oh Dios. Ora baba seteria lava dan kita para Russell Monte di Groningen en el nombre de Cristo Jesús. Russell, bendicionado, vivo casi magali po sang turbo yun ang hotat no sabing kumarelpa. No sabing kumarelpa tambe de mente kumarelpa Monte del nombre de Cristo Jesús marelpa. Recibirlo palco Dios si pa de meni que tremendo Dios da, aleluya. Gloria a Dios, dado aumenta tremendo. Aumento, oh Dios, kami tamo palabra. Kami tamo voluntad. En nombre de Cristo Jesús. Thank you, oh Dios, pa maral pa monte. Thank you, pa sabiduría y conocimiento. Thank you, oh Dios, que te ser guiado por el Espíritu Santo. Thank you, oh Dios, tamo voluntad y va a ser disponible para ministrar todo, oh Dios, del turco ta kanunto ko ne, del turco ta ronte che. Thank you, oh Dios, kami na iglesia ko nang ministrar. Thank you, oh Dios, data may pontate corazón, turcos novo en su vida. Marelva, un día bendicionado por Javier na tremendo, nos también, oh Dios, Gilbert, madame de Gilbert, Monte Sicilia, thank you, tata, mabido Gilbert, también de mente que, thank you, pa su caso, su trabajo, oh Dios, es voluntad completa de poder subir de mente que Groningen hay un toque especial, Gilbert, bendicionado, tayo mente que demos caso junto con Boyega, es palabra de Dios, oh Dios, nos tendemos tem, papio con Dios, nos tenemos oración junto, nos tenemos batalla junto, Gilbert, un día bendicionado, o casi por yun extra y prosperidad, para yun ang kumonyeto ng nuestro estimado en nombre de Cristo Jesús, oh Dios, dati nos también con nuestro mantabi de Groningen, Lynch y Marta, aleluya.
Thank you, Tato, Diyos, pamilya Lindsay, Marta, sabi, O Diyos, na kronungan na niya, Lindsay. Tremendo tu bendición natin. Eduro, thank you, Diyos, ta voluntad. Kung ta voluntad inuenti, thank you, Diyos, pe porta ng turco babri con Lindsay, Marta. Lindsay, Marta, no, Lindsay, Marta, tadi soal dispensa. Lindsay, Marta, di Arnhem. Thank you, Tato, Diyos, Tato, pa Lindsay, Marta, O Diyos, di Arnhem, de Meisiki. Bendicionabo tal Lindsay, O Dios, dato con Lindsay, attende vos tempo, guide vos Spirito Santo e segui impegno untuk konoden hamba di Cristo Son. Bendicionabo tal Lindsay, Marta, den Arnhem, kami damutay, ademe intaki, nostor junto como un pelotón, de Espíritu libertad, untuk parespisi, para como guerrero ng junto como, de unidad o acuerdo, gritando na Dios, Tata. Thank God, Diyos, patigmina de Lindsay, Marta. Thank you, Diyos, mamamuluntad yung subida. Thank you, Diyos, mabilis sa iyo ng sergil sa trabaho, Diyos, sukas. Hunda kita sa iyo, Diyos, na mamamuluntad, tiende. Thank you, Diyos, que repente vos te amis y quiere vos Espíritu Santo. Thank you, Diyos, na comisador costo gente. Pero esta viernes que ya 7 de julio que peticionamos del tiempo sa malinche, vos sacaba. Espíritu de Dios, abay mo delante en el nombre de Yeshua, aleluya. Gloria a Dios, tate mente que tremendo, e mente que te bendicionar, e mente que te oh Dios, tamo gloria en la gloria de Dios, aleluya. Tenenos na teneturo, Diyos na Diyos, untul linci, wakpa mo tayo turmento kunod, pabukas na bendisyonan, mo ministeryo na bendisyonan, mo trapong na bendisyonan, turkaminda, e pasti gloria de Diyos, shalom na democrat, aleluya. Gloria na Diyos, tata sino na bin kunod, luwang mirna, bro, Diyos na salipeyo, Diyos, e peletonig, kuling convoy, certa na nigere, e tengos tunta kumpares, pisti, tem spiriti pertap, e peletong kabini, e esquadrong kabini, ejército de Dios, nos turcumparés místico, aleluya, gritando na Dios, de convoy, que dirección, balestan, sam, de Camirna, Brown, gritando na Dios, tata. Thank you, Señor, oh Dios, por Espíritu Santo, kagayamir na Brown, de 27 de julio, junto con nos, tempo presencia, ven, oh Dios, ven, engrandecemos nombre, na futuro honor y gloria, aleluya, thank you, Señor. Thank you, Tato, oh Dios, pamilya de Mirna Brown, oh Dios, sometendo su mesmo, somesar, algo tinko sosode, esa, Señor, oh Dios, vaya casi algo caba, antago que te vai pecos grande, esa nación completo, el purificación completo, gloria a Dios, Mirna, bocas na bendición na, você querina, bonito na, oh Dios, misticata bendición na, tanya de bendición, sobra, kubim, bocas, tinko yung toque, simbo papi, lo cual que te ser plantado, bocas, Yeshua Mashiach, oh Dios de gloria, thank you, oh Dios, por sabiduría, thank you por conocimiento, thank you, oh Dios, por mirna también disponible, oh Dios, por cosas grandes, de aleluya. Gloria a Dios, así na, oh Dios, bendicionamos también, aleluya. Nos tamay te kanusuma, oh Dios, Iraima, Arigan, Botey, aleluya. Gloria a Dios, se me hinta que se pierde aquí, Iraima, Arigan, aleluya, gloria a Dios, Iraima me intaki, 7 de julio de viernes, tremendo de bendición, en unidad, un acuerdo, ando de un convoy de Dios, un convoy de guerra, ando nos turco para el espiritual, junto con nos llega, tu grupo desigual en Kukuri, junto con nos llega, ángel grande de Dios, cubrirnos completos con cada nombre con los pies mencionados delante del trono, algo incluso de tu yugo desigual en Kukuribay, nos te llega ahora que como un pelotón, como un escuadrón, como un ejército de espíritu de verdad de Dios, nos te llega camino de batalla, Iraima, algo incluso de aleluya. Gloria a Dios, Santa, thank you, Papa Espíritu Santo, que irai me debe que thank you, oh Dios, de gloria, Papa Poder. Thank you, oh Dios, que le vindo na futuro no gloria, Papa gloria sa Dios. Thank you, Señor, oh Dios, Santa, pa sumatapa da frio, tati subida. Thank you, Tato, oh Dios, irai masa, Señor, oh Dios, un poder, tem unidad, un acuerdo, tem un gracia, tem un gloria, pa sumatapa da trono, aleluya. Nos puray na, oh Dios, Doktor na kita tangke mabilisalo, tangke mabukas, mo serkerina mo Diyos, mo ministeryo mo orasyon,
con lo cual como nasiraima bendicionamos tairaime meinta que tu poder, meinta que tu gloria, meinta que tiene algo tremendo, iraima oración, paz con Dios, excelabri, sabiduría y conocimiento, profundidad cerebral en mi vida. Lamentación capítulo 3, versículo 22, capítulo 3, es misericordia que compasión, tormenta nuevo, paz con Dios, paso me shela abri iraime, aleluya. Oro bosetti, aleluya, thank you, oh Dios, thank you, tamo na sa ko, thank you, oh Dios, tata mo poder na grande, thank you, oh Dios, pabilis salud, thank you, Iraim, thank you po sa sergarina, thank you po sa trabajo, thank you po unang kayegan, thank you, respect de subir, oh Dios, esta representamos, tu territorio está marcado, gloria na Dios, Iraim, me integim, evicante que poder de yeyen, bendicionar, sabiduría y conocimiento, nombre por tu nombre, nombre de Yeshua Mashiach ser mencionado, donde como llega, pasó por carga con gloria, por carga algo tremendo, aleluya, gloria a Dios, Iraima, por casta bendicionado, cerca y no voy uno como Dios, éxito y prosperidad, ¿qué como hace, aleluya, un día bendicionado, aleluya, gloria a Dios, Jaime Rick, Uriel, aleluya, bote. Gloria a Dios, tato thank you, Dios, pabilisay mericuriel de meinte que aleluya. Ora baba setteria lava sonto robo set aleluya. Gloria a Dios, ay meric aleluya, tato thank you, Dios, pabilisay mericuriel. Thank you, tato Dios, ay mericuriel de meinte que Señor, Dios, tengo unidad y acuerdo en tu conos, camino por voluntad a ser completada na la gente. Thank you, tato Dios, tato tremendo, paso matabas, pasaba con mis aturcos de gente. Dan kita to Dios, ay mericurial veinte que Señor, Dios, bendicionaba so me ebini paso. Ela viene representa Cristo, Yeshua Mashiach en su casa. Oh Dios, debido a su casa, debido a su ayuda, de su trabajo, turcaminda que llega, aleluya. Gloria a Dios, tate, santo botá, pasamos Dios, oh Dios, vos Espíritu Santo que guía, ay meric, esa punta de su mes, esta tiene victoria. Tan kita to Dios, pues ay meric, oh Dios, nos turunto, caminda potay, ay meric, nos turunto, gritan a Dios, tata, thank you, oh Dios, pabili, ay meric, Uriel, thank you, oh Dios, tata, ay meric, su casa suli, thank you, oh Dios, para matrimonio, na yunang, oh Dios, turco, de Jeff, peticionamos, bocasta, otra volta, oh Dios, un son de Dios te democrat, ya me tiene todo, oh Dios te mabo, familia curial turta, peticionar, en nombre de Cristo Jesús, aleluya, gloria a Dios, tener duro, aleluya, un día, un weekend, peticionar, ya me papa, aleluya, Cristo en nombre de Jesús, Cristo en nombre de Jesús, aleluya, papi pasial, los tatalios, Dios, mi hermana, los Takuribay, escuadrón de Señor Takuribay, tractan sa papi pasial, aleluya, papi. Sa viernes bendicionaba mo miro nos lumansima, papi, conta, gloria, aleluya, bendicionaba ta, papi, aleluya, familia pasial completo. Gloria a Dios, tate me inta que Señor, oh Dios, nos dimos luman, papi pasial, distractan. Junto con nosotros, Señor, oh Dios, date guiado el Espíritu Santo de victoria. Esa pierna que te siente de Yuli, junto con nosotros, oh Dios, tengo unidad tu acuerdo, oh Dios, por su matate esa, en la vista cabe gloria de Dios, pero trata ministrar en su vida cada meinta, trata un toque especial, cada meinta algo nuevo, vos misericordia, vos cumplir tu día de nuevo, trata sabiduría, conocimiento, profundidad, tu día de nuevo, santidad más completo, paz y amor y gracia dentro de la familia pasial. Gloria a Dios, tata, nos turuntos, la gracia de Dios, tata, thank you, oh Dios, papá, por su vida. Thank you, papi, de salud, Señor, oh Dios. Thank you, nombre que tiene poder, oh Dios, de ser mencionado en su vida. Thank you, oh Dios, tata, mo poder ta grande, oh Dios. Thank you, paso yo, ng su nieto, ng su ser criatura. E familia facial completo de Pérez, de Sharon, de Unda Punanta, Señor, oh Dios. Den Traxton, Groningen, Turcaminda, Señor, oh Dios. Un toque especial de nga mainta que paso papi sa bombong que te porta. Esa, Señor, oh Dios, evangelio que te reza na de, evangelio que te doble tu día na de. Oh, tata, Dios ta ministrar, el turco, porque pa na día dobla. Turco, porque pa vengan ang confesa con Cristo de Jesús, pa sombra buenos días no control, oración no como dati, sa Dios no trabajo ita, pa temes na pisa, timon nito sa turco na karkasya kami, awel papi turkarta, nos entrega acaba, na Dios, na Dios na sa trabajo, bendicionado dahil sa biyan na ki, del Sunday weekend, que papi bendicionado, aleluya, tende duro na Cristo, Cristo en el nombre de Jesús, Dios te salve y trajo, Dios te va es que te, aleluya, del dolor.
Gloria, aleluya, Ranzolo Senchi, estanista, prudencia, sacerdote, pastor, oh Dios, llamado y por Dios. Gloria a Dios, dáteme que Señor, oh Dios. Que terrible nombre de Jesús. Aleluya, thank God, Dios, pabilidad, Ranzolo Senchi. Chesceto de Yuli, sapiarme aquí. Ranzolo por Dios, dato como un porte representando Cristo. Yeshua Mashiach, tenga por mi esencia, por mi potencia, por mi estanista. Oh, dato tan Dios, Dios, mi voluntad, el corazón turcos que va a cambiar. Tan Dios, Dios, me porta que va a abrir, Señor, que la cana 30 de Dios. Por sombra, Einan, esa, Señor, oh Dios, turcos tan divino. Tan Dios, Dios, me sabiduría, conocimiento, oh Dios, como duré. Profundidad, y palabra, tormento, que se revela. Tan Dios, Dios, paso yo, nang su nieto, nang su ser querido, Dios, turo, Dios, como durante el oh Dios, Estado de Ángel, Reinois, de Alemania, oh Dios, Turcamindo, oh Dios, Amsterdam, de Space, aleluya. Gloria a Dios, Tatarán, Dolo, que me insta que te deturo, el mente que te deturo, el mente que Dios que te une a la relación más íntimo como el cielo de mi patria, Dios, la corazón no llega, el corazón no llega a capa, Dios está mirando tus cosas, Dios está de Dios, pero ainda sin cosas, Dios que te de boca, permite Dios, vai de que cueve, permite Dios, creen, aleluya, Dios, Dios. Thank you, Dios, grandolo por Dios, Santo, esta bendición. Thank you, Dios, el poder de en su vida, aleluya. Sabiduría, conocimiento, peticionada en su trabajo, en su aspecto, en su vida que llega. Damos gloria, Señor, oh Dios, aleluya. Humildad tremendo, favor en dolor. Bendicionamos, aleluya. Gloria a Dios, Santo, también con aleluya. El nombre de tu nombre, mi hermana. Aleluya. Contar com os profetas, aleluia. Ora, também com o profeta Ruth Mila Medani, oh Deus. Ruth Mila Medani, de elder, aleluia, profeta, contar com ele. Glória a Deus, Santo, thank you, Deus, para me Ruth Mila Medani, de me inta que la cruz. Aleluia. Thank you, Deus, Tata, para someter. Sometevi junto con nosotros, Dios de gloria, pasamos tu día de nuevo, tu día Dios tiene algo de nuevo, tu día Dios tiene su persecución, pero parando firme de victoria, ando nos tur tenga conforme verde de Dios, o parece pelotão, esquadrão, ejército de espírito de verdade e tormenta, ministério me também bendicionar, nos tur tenha que mente que grita na Deus data, aleluia, thank you Senhor. Thank you, Tato, oh Dios, por voluntad. Thank you, oh Dios, Tato, por vida, oh Dios, Tato, de Mila Medani de la cruz. Thank you, por vida y salud. Thank you, por vida y Mustafa, oh Dios, Medani. Thank you, oh Dios, para dar matrimonio. Thank you, oh Dios, para gloria, para poder estar ministrando, manifestando en el momento apropiado. Thank you, oh Dios, para ayunar con el nieto. Oh Dios de gloria, oh presencia de su casa, oh presencia de su vida. Mira, Medani, oh Dios, thank you, para sabiduría profunda de Dios, acompañando tu día de nuevo. Thank you, oh Dios, stop, não com batalha, nem para pie, nem para llegar, nem para perseverar em fé, aleluia. Glória a Deus, tata, cobrir que sangue. Thank you, oh Deus, tudo lo outro cos conta de vai caba, nada mais conta de queda. Em nome de Yeshua Mashiach, que tu mente tremendo, mente glorioso, mente bendicionada. Thank you, oh Dios, estamos ministrando-nos, aleluia. Glória a Deus, sim, Senhor. Un día bendicionaba por mí completo, por la cruz, por mi medidor. La presencia de Dios nos expande cada día humana. Aleluya, Espíritu Santo de Dios, sea bombini. Aleluya, Santo de Dios. Aleluya. Vi muove. Claro. Aleluya. Oh, tata sí, Señor, oh Dios, tu matrimonio humano. Banco dos profetas de casa, profeta Zoraida, aleluya. Dos profetas de casa, profeta Zoraida, mama, abuela, Rumán, tu cosa está, mama, abuela, Rumán, profeta, tu cosa está, mi casa también, aleluya. Gloria a Dios, date mente que Señor, oh Dios. Dan quitado, oh Dios, sabiduría y conocimiento como de un pueblo. Dan quitado, oh Dios, nos toda unidad, un acuerdo, como un ejército de Dios.
Tata, nos taping, oh Diyos, nos taping, oh Diyos, con los 13, los profetas oray, oh Diyos, na dilante mo trono. Tata, oh Diyos, thank you, oh Diyos, Tata, pasunong ko to. Thank you, Diyos, may yamada so. Thank you, oh Diyos, Tata, may kanal so kita. Thank you, oh Diyos, Tata, may yamada ni mo supida. Thank you, oh Diyos, Tata, oh Diyos, may pasabiduría con conocimiento. Thank you, oh Diyos, mapaprofundidad ko babayin ko ni. Thank you, oh Diyos, may palabra kami na pipo din supida. Thank you, oh Diyos, Tata, lo cual ko transformación completo. Thank you, oh Diyos, po may profundo ko ni. Thank you, Diyos, esa, oh Diyos, que el takla, nos yung takla. Esa, oh Diyos, Tata, que la permitimos ver, que la permitimos, Diyos. Hay profundo con él, para oh Dios, más profundo con él, oh Dios, gloria a Dios, Tata, Hashem ko tabrin mo su vida, gloria a Dios, Tata, anggalang ko sa subibat, gloria a Dios, Tata, kami na papya, oh Dios, muraya natin kuhal, nakita mo, sumata Dios na papya, kami na yego, oh Dios, tulengan tingko, proklama ko na Kristo ta Jesus, kami na yego, oh Dios, turo din tingko toplat, tangki Tata, oh Dios, Tata, may sabi din yung konosamento, kumata dun oh Dios, Tata, angkip ko nos yunang, nos dieto nos querinan, thank you, Dios, por Dios, Tata, para cada oración que te hace, oh Dios, te llego, Dios, delante vos cerca vos, thank you, Dios, te nave de grita gente, thank you, Dios, te apóyame, Señor, de gente, thank you, Dios, te apóyame, oh Dios, Tata, delante venga mi vida, thank you, Dios, Tata, que la sombra de su mesa, oh Dios, ando ser que ya te fe, oh Dios, me llega camino de gloria, thank you, Dios, para que conocer, el potencial de abo de che, Tata, que bocana llega, oh Dios, de propósito, como te impide el nombre de Yeshua, que Señor, oh Dios, los profetas de bendicionar, que quitado, oh Dios, por gloria de Biblia, que quitado tu oración que se te dejaba, que quitado de abierto, que te llama de Dios y bendicionada, el santo weekend, oh Dios, y en de gloria, y en de poder, aleluya, un día bendicionaba, un weekend tremendo, Shabbat Shalom, aleluya, se siente desde aleluya, gloria a Dios, que está tremendo, so glorioso, Santo bendicionar, sí, Señor. Aleluya. Thank you, Tata, tremendo, thank you, oh Dios, de gloria, bendicionamos, aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Ora, baba, sete, bebe, siti, alaba, solto, aleluya. Oh. Ora, baba, sete. Sí, Señor, ti alaba santo, oh, rodo ti, aleluya. Oh Dios, aleluya. Nos que mira por gloria, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Nos que mira por gloria va, Señor, aleluya. Oh Dios, aleluya, por gloria nos que mira va, Señor, por gloria mi hermano, por gloria, chapiana, tremendo, aleluya. Es gloria de Dios que incuba camino, la vaca vamos ahora, pero, oh, la gloria de Dios, lo voy a experienciar, Dios su dulzura, lo voy a experienciar, es cosa grande de Dios, aleluya. Gloria a Dios, thank you, Señor. Ora, va, se ya la baba, santa. Ora, baba, tetería, lava, oh santo Dios, aleluya. Tremendo Dios y gloria a ti, Señor. Ora, baba, tetería, lava, santo. Aleluya. Yes. Es gloria de Dios. Es gloria de Dios. Oh, sí, oh Dios, chutela. Gloria a Dios, tan quitado, Dios, para chutela narde en la mente aquí. Oh Dios, de gloria, aleluya. Ora, baba, se tería la basunto. Tan quitata. Oh Dios, sí, Señor. Tan quitata, aleluya. Oh, sí, Señor, aleluya. Tan quitata. Ora, baba. Dios te llega en la hora. Es Dios te llega de momento, aleluya. Han quitado, Dios, tata, mabidisyo de alanar, aleluya, de mente aquí. Thank you, Señor, oh Dios, tata, mabidisyo de mi Paulina, mente aquí, Señor, oh Dios, thank you, pasem tambe, oh Dios.
Dan kita, oh Dios, emente que Senhor, oh Deus, chudela minuto conosco, e adore o Espírito Santo, Senhor, oh Deus. Data para chudela saia compreender também, Senhor, oh Deus, date oração da prioridade, turmente de embocas. Para Deus, para Espírito de Deus, para posicionar somente de embocas. Para bocas tem paz e amor e graça. Para bocas para funcionar de verdade, caminho de prosperidade e êxito. Glória a Deus, e turco teronte, botando, lo recebi algo tremendo culto de Deus. Tankitate me inte que Senhor, oh Deus, chudela minuto conosco já viernes. 17 de julho, Senhor, oh Deus, data-nos de algo tremendo do país de bendicionado, tá chudela me inte que a palavra de Deus é glória de Deus, do Deus te chega na hora. Na hora na chega, a hora que o Deus para ministrar a vida. Papo com Deus chudela, pessoal, é sabedoria, tá? É conhecimento de nós, tudo grita na Deus. Bom nome, pangkita rumang, tangkita to Dios pabilo chudela nar. Kusu ser kalisha reimento kuna yusem, tangki pa ng kasti Amsterdam, tangki o Dios pa chudela sutata na mateira tambi o Dios pidi salu, tangkita to Dios mas conhecimento lo bodune, tangki o Dios pa voluntad completo e subir peticionamo, aleluia. Chudela de me inte que permite Deus vai profundo cubo, permite Deus que o caminho bom perdoar, Deus que o caminho cubo, Deus que transforma por completo, Deus que o coração passou para sua casa e nada, e de que viva, permite dentro da chudela de nome de Cristo Jesus, dia sabiar de bendicionar para a chudela. Lubi da chudela, outra semana já sabra, nós temos ecos na dela, nós temos atividades na dela. Wak pa botei kushorei me kusem. Nós temos bautismo também, corre com o trabalho prático com Deus. Deus está guardando e chega mais cerca. Para dar-lhe promessa da capa, dela. Já que dar-lhe sobre a stapa dentro de uma vida completa. Pira Roma, pira ajuda de Deus. Pira ajuda de Deus. Ora, vou pira ajuda de Deus, ora, vou entregar a vida a Cristo. Maneira. Porque de uang untes dos te bisa. Tu resuna qualquer de su nombre, el ruana derecho, patazo yo. Es una que de su nombre, a cumplir con su voluntad. Que mente, cumple el mandamiento que está tudo. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Sin que ves, tremendo voluntad de Dios. Aleluya. Aleluya. Arabacete. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, na hora Dios te llega. Aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios. Ora baba seteria la baconto. Aleluya. Oh, sí, Señor. Llega la hora. Ora paciente revesi atarabasoto. Aleluya. Es un Dios. Es Dios. Es Dios. Aleluya. Aleluya. Este mes un Dios y no cambia. El mes un Dios. Nada no cambia, mi hermano. Aleluya. Nada no cambia. Nada no cambia. Este es un taller. Este es un de awe. No sobabuta nada erbij. No cambia nada. Este es un de mañana también. E ordo aqui da mesma coisa. E ordo não cambia. E mesmo ordo taller awe e manhã. E ordem teta queda. A Bíblia também diz, maldicionar. Te sunam gubin com doutrina contra de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Profeta Ruth Mila Medali, Deus bendicionava. Aleluia. Conta.
Conosca para pa otros si mga profeta. Aleluya. Diyos jayera. Ave Imaya. Rumang, come on. Enteraan nos ko otro. Online. Nos mira otra. Voy a momento que nos tengo para mira otro. Vamos serio, mano. Vamos serio. Aleluya. Vamos serio. Aleluya. Ave Imaya. Yes. Abri mo po kinagalato ng. O Bible nagalato ng. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Dios no cambia. Sí, Señor. Aleluya. Dame su cos. Aleluya. Gloria a Dios. Dan kita to Dios panos canal de YouTube y nos canal de Facebook. Dan kita to Dios dahil kita mo voluntad kita. Dan you Dios po ta protejanos, y po ta sorry po nos, y po ta cuidanos. Dan you Dios pa turcos, dan you pa financian, dan you pa o Dios tata. Dan you Dios tata pa borrey, dan you pa turcos, Señor Dios, dan you pa Espiritu Santo. Po ta guiándonos, dan you pa ababaynos delante, punta nos mil. Dan you Dios po ta pa forma turcos, aleluya. Dan kita to Dios, que tremendo bota, aleluya. Gloria a Dios, el pastor aquí, Pastor Elton, oh Dios, gloria a Dios, bendición al canal que estamos formando. Rey mo tu reynang, ayer imayang, aleluya, gloria a Dios. Paturihain ng kumakana, turihain ng kumakailanta, turihain ng kumabaysera, turihain ng kumaparamimpura para pa Diyos. Pero ako yung ultimo ay ng Diyos ang lang dami pa sumata, ayamami. Anto mi taping manera eke pamita tenga verdad skibi. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Abri mo bukin na mo Bible na Galato ng esta pin fuerte rumanang. Aleluya. Galato ng Cordabong. Nossa comporte buki hechos na Cordabong ta e periodo di hope persecution. Pero, ora mo tayo yamab pa Diyos. Diyos ay yamabo po ti persecution. Pasok ko ta henda yamabo, bon ti persecution. Pasok mo, bono ko na sa persecution ori. Ora, Diyos yamabo, ante ori mo papapi over victoria. Over po persecution. Ora mo ta, skoi yamaba Diyos. Ora mo ta, pipa tingi presença de Diyos. Ori mo papapi over ti persecution com victoria. Pero kung tayo voluntad diente mo funcionar, bom conocer costa. So era mo tapos di comando di Satanás. Aleluya! Yes! Gloria a Dios. Deme es un Dios. Aleluya. Deme es un Dios. Aleluya. Temes un Dios, hermano. Temes un Dios. Temes un Dios. Temes un Dios. El carta de Pablo Negalato ng Aleluya explica de su maestro me. Aleluya. Temes un Dios. Debe, aleluya, manebo di Rutwela. Diente que tu cost, pero nanti pagan yung price. Nanti kerda, cook and e costa, nay. Boting ko pa ko price, boting ko nung kareda. Papa na ko kareda, di pe. Kung kareda, ay. Gloria na Dios, tapos boting ko lang a Dios formabo. Boting ko lang a Dios moldeabo. Boting ko, aleluya, pasombota, e trono. E trono tanti Dios, tanti gente eta. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Mila medalha pros profetas nanta sendero, man. Aleluya.
forma, aleluya, ate. Aleluya, yo, te sei te cos, no? Bom que performabo, você quando lota performabo, botin ko lagi costum ko botin na coração, não tá fácil. Et ay na Dios que formabo, ina kaya ko be moldeabo. Bom bisinta ni will, bom bisinta ni will, bom que be moldeabo. Pero ora Deus moldeado, de costa que bota custa do mundo, e costa que bota no coração, é sem nada que kita febo. Anto bom que, pero bom que tá aleluia sim, bom que vai miss nesse bisti, pero bom que paga um preço. Nei, tenga lato namin te explicavo, aleluia. La que moldeado, paga bom preço, alfarero, alfarero cinta, moldeado, aleluya, gloria a Dios, cinta na buil, está bom, gloria a Dios, Roman Janet Boteiro, Mela, e Norman, nosso irmão Torteiro, Liliana, Deus ministrado, aleluya, arababababababababa, Sotoro Bocete, aleluya, oh santo. Ora basete rebe seteria la baba aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Ministra na mo pueblo. Ministra mo gloria. Ministra sabedoria. Daka ng sinta moldeado. Porque era fácil para Dios moldeado. Dios está moldeado, de lo cual não pode estima, de lo cual não pode na coração. Pero foi mundo não ainda como tem esse não Deus que kita fez bom. Bota clapas kita não, a ver no papel ouve molda. Porque é moldeado. Começar a tata tamiki, entrega total, moldeado, Senhor. Ai, está se dolor. Au! Basta ka na, namin kami po. Basta wak pa atrás. Ainda basta wak pa atrás. Nung wak pa atrás, para mabisa, nung wak pa atrás, ora te quimando eso toma camora de bobida. Ora te quimando, nung wak pa atrás, pasoma po, bobida salo. Ora te quimando a costa e no wak. Que na cara, instructor na Cristo. Assim maneira, ora Cristo digo Pedro, pensa no caminho, Pedro começa a cana, bom. Pero después la basta situación de banda, lupidazo pista de Cristo, comienza a ser, pero Cristo la que se completo, Cristo puede mantener, y se come, Dios estimado, aleluya, gloria a Dios, está sin dolor, al pared cinta está sin dolor, aleluya, gloria a Dios, sí Señor, la que volteamos completo. Salve de costa como tai, salve de yugo desigual como tai, salve é preso como tai de situação de vida. Quem deve você formando, você sei, em situação difícil você formando, você sei, ainda com pouca não vai certa palavra não conta de Deus. Você ainda você entra no mundo papia, me papia com o momento, ocupar é possível, ocupar é caminho, palavra de Deus me está. Ainda você entra na pele do telefone para louco. Bom que para Deus kita na, você custa renda ainda, você custa ter, mas papia malo de pastor não conveniente, você custa ter reto. Quando você tem costa de Deus, ainda, porque visto que Deus está aqui, tem na meu telefone, você está carregando, é metafísica, pede como carga nesse caminho, você está dando Deus, aleluia, para ser chamado, onde é tata, onde vontade tiene, para vai ter gente que tu vai, a doma de poder de Deus sabe, como, o poder de Deus for, aleluia. Aleluya, gloria a Dios, sí Señor.
Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, sí Señor. El alfarero, ay, ay, ay. Alfarero. Visual, thank you, Dios, ves. El alfarero, el alfarero, la cinta, cabe moldeado. Thank you, Dios, por ves. Tengo esa pierna aquí, 7 de julio. Los hermanos Luis Walt, amigos, Dios, junto con nosotros. Vosotros humanos, pueden unidad, más fuertes, Dios, ben grandes, de honor y gloria. Pues el gloria de Dios. Pero por la fin que su mesa, la fin que ya, todo el Espíritu Santo, con sombra, ten victoria. Y por la paz de Dios, ayer, Dios, de madrugada, pero está de saco, tengo me inta, se ne que estamos de prioridad. Saco de me inta, que estamos de primer voz. Saco de me inta, Señor, de gloria de Dios, y eso ten victoria. Tan que está de nosotros. O parece que tem a companhia de pessoas Deus dada de ejército de Deus, de Espírito de verdade, ciega de calvície, de vista na Deus dada, thank you Deus, família Luís Walt, thank you Deus, família Gina Walt, Torres Walt, Angela Walt, Papo Walt, Tato, Tura Walt em Amsterdam, tem construção de rotação, tem construção. Maripa con gloria a Dios, tanto que papiti saluda wow, tanto Dios para su ministerio, tanto Dios para su oración, tanto Dios para ser como a abrir Señor, tanto que para presencia de Dios en su vida, tanto Dios para voluntad completo diariamente, tanto que dando su trabajo, su casa, Dios fruta de mamá, tanto Dios dando como camino como abrir, tanto que van a reconocer el potencial de Abba, que también va a decir y el propósito de Abba de su vida, Señor, oh Dios de gloria. Tú le das sabiduría más profundidad, como la de revelar en tu vida, más conocimiento, oh Dios de gloria, Luis. Un día tremendo, papo, un weekend bendicionado con tapiadas, y en ese cuchón que estamos para firme con sombra, vos sabes, Cristo está ahí con sombra, y en persecución, sin persecución, no pasa con victoria, aleluya, con sombra, va a ser que ya no te ayude nada, no de voluntad, y en un día bendicionado, papo, nuestro hermano, weekend tremendo, papo, Luis, aleluya, gloria a Dios. Y alaba santo robo se terebe, aleluya. Yes, Sintana Bowil. Gloria a Dios, esta noche tremendo yo, nos adoración romana queremos, no tengo un show bonito de aleluya, pampa sacao. Aleluya. Gloria a Dios, sí Señor. No hay romano. Ora baba birumanang nos adoração nos idioma or nível e dimensão espiritual como tá dentro de um tem nada é adoração tá quase combinar com oração com o rolo de ser de hisop com nós tudo de acordo mira que tá diante do trono de Deus tá glória aleluia tem nada é dimensão de oração é o rolo de ser de hisop de boca. É comunhão íntima com Deus. Boa palavra, boa meditação de boa palavra na minha boca. Nos Toronto, que adoração no mesmo idioma, diante do trono de Deus, aleluia, está tremendo, poderoso, aleluia. Glória a Deus, de sangue, conosco grita noite, aleluia, sim Senhor. Ministrada, aleluia, esta bom. Deus está tremendo, meu irmão. Essa aqui é a vontade de Deus, aleluia. Glória a Deus, sim, Senhor. Sim, Senhor. Aleluia. Quita tu dolor. Aleluya. Llama arriba el sangre, cuta una salvación. Y pa' medio de sangre nos está recibiendo pase sangre, na importa, di mi cura.
Sí, Señor. trae porta Y mi corazón comienza a decir, gloria a Dios. Sí, Señor. Medio de sangre de Jesús. Medio de sangre de Jesús. Aleluya. Por medio de sangre de Jesús. Aleluya. Por medio de sangre de Jesús. No más cadena ni condenación, sea tu porta, distrovación, viva mi vida y mi nación. Aleluya. Por medio de sangre nos da libertad. No más cadena ni condenación, sea tu porta. Aleluya. Viva mi vida y mi nación. Por medio de sangre nos da libertad. Nos da libertad. Aleluya. Nos da libertad. Por Por medio de sangre de de Jesús. Jesús. Nos da libertad. Sí, nos da libertad. Por medio de sangre de Jesús. Nos da libertad. Nos da Liber, liber. Nos da libertad. Por medio Medio de de sangre sangre de de Jesús. Jesús. Nos da libertad. Sí, nos da Da libertad. libertad. Por Por medio medio de de sangre sangre de Jesús. Aleluya. Liber, liber. Liber, liber. Llama arriba es sangre, no te quita Aleluya. tu dolor. Oh, llama arriba es sangre, no te Pura tu basete. salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Y por medio de sangre nos da recibir perdón. Aleluya. Gloria a Dios. Yerarabasi kendoroboshi kendarabababashanda. Yendororobosi kenderereriababababasi kendororoboshanda. Oh Dios, aleluya. Oh Dios, nos da Thank you, Señor, oh Dios. Aleluya. Sí, Señor. Oh Dios, sí, Señor. Sin poder de en nombre de Jesús. Sin poder de en nombre de Aleluya. Jesús. Sin poder de en nombre de Jesús. Pa' quebrar cadena. Santo rebesetería alabazoto, aleluya. Quebra, Señor. Quebra, Señor. Oh Dios, sí, Señor. Aleluya. Oh, gloria, Señor, poderoso diablo. Sin poder en nombre de Jesús. Ora basete rebeti. Sin poder en Oh, nombre Dios. de Jesús. Sin poder en Oh, nombre thank you, Señor. de Jesús. Pa'
quebra cadena, quebra cadena, quebra cadena, quebra cadena, quebra cadena, quebra cadena. Dio ejército, Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. mi ejército. Alabacete, rebecete, rebecete. Aleluya. Está cantando. Quebra cadena. Quebra cadena. Aleluya. Avitado do Suno Tamarama. Tur cadena ser quebrada em nome de Cristo Jesus. Turco está preso, Tico está livre. Aleluya. Papi nacer, llamen a su nombre. Aleluya. Espíritu de sexo para ti, espíritu de floera, espíritu de rechazo, tú te cautiva los pueblos, espíritu de maleza, Último vai tú ter te assim. tenemos de bocama, nos te declarando para fora, nos te declarando Aleluya. libre, en el nombre de Jesús, delante de un proclamar, en nombre de Jesús, nos está libre de verdad, libre de tu maldición, libre de tu dolor. Pasa nada, bobo. Pasa nada, bobo. Amito, escucha nada, calla. Por muralla tú estás trovado, por cadena tú estás trovado. Aleluya. En nome de Jesus. Ora baba te rebecete, alababa. Aleluya. Gloria a Dios. Pasanaba o Señor, oh Dios, y gloria, aleluya. Thank you, Dios, por nuestro hermano. Naire de Castro, que vino con nosotros en la mente, junto con nosotros, Tata. Thank you, Dios, por Naire su vida. Thank you, Señor, oh Dios, Tata, oh Dios, en la mente, que guiado el Espíritu Santo. Llenando, Dios, con más sabiduría y conocimiento. Tata, oh Dios, poder presentado, oh Dios, como un canal, oh Dios, en su casa, en su vida, casa completo. Thank you, oh Dios, de área de Castro, con los tours técnicos, familiares, de los que están abordando, thank you, oh Dios, por Naire su vida. Thank you, Tata, oh Dios, por vida, oh Dios, Tata, de su casada, la vida matrimonial. Tata, por su ayuno, su mamá, vida y salud, thank you por su trabajo, thank you por, oh Dios, Tata, por caminar su metro, thank you, oh Dios, por sabiduría y conocimiento, profundidad, con palabra y palabra, thank you, oh Dios, Tata. Thank you, oh Dios, Tata, por aspecto y espíritu, donde que llega. Dado Dios te representar, dado Dios su territorio tu marcar, dado Dios dado sabiduría cuando su profundidad y con palabras se revelan en su vida, dado Dios su mil caen en su bandele, 10,000 en su bandele, pero cerca de enseñado muy ego por tu matar, te parado tú con nosotros, te parado en tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús, Señor oh Dios, un weekend tremendo, el jefe de Yuli que oh Dios trata de área de casa, eco su casa, su familia completa, familia de casa, lo está bendicionando, aleluya, gloria a Dios, cadena de turta quebra, cadena de turta quebra, quebra cadena, quebra cadena, quebra cadena, aleluya, quebra cadena, quebra cadena, quebra cadena. En el nombre de Jesús, Jesús, Jesús. aleluya, Jesús, Jesús, Jesús. sí Señor, Aleluya. ora bastante, aleluya, sí Señor, aleluya, sí Señor, ora bastante, le bendite a la mamá, aleluya. Que un ejército talantando.
Hallelujah. Rumanang, laka no sabi nos Bible nagbukid di Galato ng Amen. Nos tabay ding ipalaban di Diyos awor. Amen. Paano palaban di Diyos? Nos dentro nos weekend tremendo. Galato ng kapitulo 1, versikulo 1. Galato ng kapitulo 1, versikulo 1, amen. E carta di Pablo na e Galato ng, amen. Amen. Galato ng 1, versikulo 1. Bitere sa by above, amen. Niki Pablo tapisiki, no? Pablo, apóstolo, amen, homem ordena, homem llama, homem escolhe, Pablo, apóstolo, não manda for de gente, amen. Pasó o tempo que tata manda for de gente, malo so tata assim. For de gente que tem mundo botar ainda. Tapos ito bisa, no mandador de gente, unota gente a ser apóstolo. Amen. Ni no mandador de gente, ni dor de gente. Que no manda for de gente, en bem for gente, anto en ser manda ni de gente. Awo tende no? Ma todi Jesucristo e Dios Tata. Que mende Pablo não atende nada com gente, pensamento de gente, ideia de gente. Ele atende solamente de Jesus com a Yahweh. Que Jesucristo e Dios Tata quem de alante for de morto não. Quem de alante for de morto não. Abo também. Nós também. Unta gente ayama nós. Unta gente ayama nós. Unta gente aquis nós. Pero ta Cristo Jesus yudi etata ayama nós. Anto unta ayama nós for de morto não. For de morto não. É sonang kung konos de Dios for de ding mundo. Mas ora bota ding mundo, bota morto espiritual. Kung conoce Espírito de Dios. Dije que te dice. Quem de alante forte é morto não. E tur é romana, kuta junto com ele. Deus, alanta, amigo me casa foi morto não. Anto turbo santur, kuta junto com nós. Paso esse ele alanta nos pé. Ele alanta nós para o evangelho, kuta é mes ministrador de nós na posang e tu sobra mais. Unta di nos mes nos asasake. Nos não te llama dor de voluntad de gente. Nos trabalhador de voluntad Dios. Palanta nos fecha morto não. É morto não comportar nos família mes. Nos senena mes. Virtude de mundo. Que saca nos do mundo. Toca forma o santura aqui junto com nós.
So, bosan também no abini kinang junto conosco da ministério mita bendicionar dor de voluntade de gente. Bosan abini kinang dor de guia, dor de Espírito Santo. Pasamos nós não tamira outro. Pero bosan ta gusta estar junto conosco para sombra desse Espírito de Deus. Por este mire você tem que experienciar, você tem que sentir algo, você tem que sentir um divino. Amém. Lumami, que para mim romana compreender aqui bom. Pablo mesta pisa, e no awardo yang manis koidor de vontade de gente. Gente te promete ter voluntar noite. Gente te promete vir bocar de data noite, gente promete da terça com a cabeça, como podre uma noite bom por lanta mainta para bobini junto conosco. Pero ora bobuta Deus fez ayer a noite. Tempomente. Ave mente, manhã mente, pai que romande oração, nada no postrobabo. Mas esta queda é mesta pira baweca. Pero kung bakit atende yung palavra yan noche, yung kos robes, kung bakit lahat lang tapa, di biende? Anto ito strobabo, di lang ta mainta di tao to konos. E mainta ki, di tao junto konos, uno to kos kukan ayata. O so enemigo no que para botar mainto junto conosco. Inimigo que para não estar conosco. Para vai por delante, tem dia jawe. Pero esse Deus não quer. Deus forma nós. Forma o time aqui. Forma o ministério aqui. Para turma ainda, cada junto conosco, nós damos Deus toda honra e glória, conte com bom está dentro do palácio com alabança e adoração e com oração. E take a dia over. E toma a dia Pai nos delante. Te se paz de nos casas, de nos caminhada diariamente. Nós uno com nos netos, nós te porta, turma ainda, para dentro do palácio de Deus, para nos ser querida nos uno turno, compreender. Compreender. Muito fácil. Amém? Essa contende não. Kutabisa, sim, mita si oração turmeinta. Mita resa pa ba turmeinta. Kamil ni pa na mes na no poresa. Nadru milanta lat, lanta pura-pura ba itra. Laka ng kama burwala, kutuko burwa din kas. No. Kita ordo eta de Deus. Turmeinta setor nos day. Anto pa 13 é disciplina, 13 ordem bíblico, dentur casback. Kung kunang kenamire, pero esakit ordem. Mita reza, mita canto, kanta alabanza, 13 atmosfera den bokas, apo mes ting kukeda, hasibo oração, pinko bo peticionan, dilante Deus, paso butabo so, nos turta unto. Mundial. E Kosovo sa Mata Robonero, Holanda completo. E tu status tinguende docente. Amém? Pasobra, unta gente alagabo bementa. Unta gente ser chamar dor de voluntade, ni ser escolhido de voluntade. Deus, Jesus yuja tata, alantabo feja morto não. 13 disciplina e ordem de embobida. A bocana de caminda é que para botar. Abo engrandecer seu nome, simpapia, onde que boiega, nang mira e Cristo dembo. E nang ito sinto no, kung padruma noche, anto combato bailanta meinta.
Dios aparte dia de dos. Amen. El luz tapayuna, escuridad tapesuna, kutubiba de escuridad. Escuridad tapabota drumi. Pero el dia, tapabota lanta de presencia de Dios, lanta con Dios, la cata luz de vida. Por no palaga luz pasaba por bem, por no podune anoche, preferência riba bobida. Distrobabi drumi, la cabo drumilat, oba que atendendo no telefone, oba que tá sem cos, strobabo de plan como papia, fora o papia. Manhã mente me talanta seguro de oração curumana que já acaba ore e inimigo atende. Ante eta pinco cos, pa strobabo como polantamente. Pero a mí me que bisabo. A mí me que bisabo. Nada no postrobabo. Oso nos timbo din orasyon. Montabo so. Nos ta mencionabo não por de unidade um acordo. Anche bombino sa ora pabo também. Oso te algum dia botico bota para din bota para contra yugo desigual e tico baitera seco. Que bom. É capítulo 1 de Galatas, versículo 1 com 2. 1 com 2. Amém. Pablo, tudo o qual eu escrevi, tem comida por vida, Pablo te bisa, a mim, apóstolo, um profeta, pastor, apóstolo, sacerdote, discípulo, a mim. Você fora bota aqui na capa, tentando oração, fazendo oração, bota para a igreja. É vontade de gente está morrendo. Eta começa a foi bom mês. Vontade de boa carne, bom mês well, de vontade de gente, de vontade de carne. E sei, tem como morrer, se como te cana, tem Senhor. E tem como morrer. Pablo te diz aqui é como apóstolo. Respeito pensava, não é amador de gente para sombra, etapa tá amador de gente. É vontade de gente que está cumprindo com ele, tá de mata tu cristiano. E te pensava, não de vontade de gente, nem de amador de gente, pero, e te pensava, mas dor de Jesucristo e Deus Tata. Quem de alante forte é morto não. Forte é pensamento assassino, é pensamento robês, é pensamento de mundo, é pensamento de zundramento, é pensamento de quem enderedo, é pensamento de dormilata à noite, é pensamento de lubidaco, mas ainda pode começar com Deus, para o tempo se lacata luz. E la parte dia de dos, luz para escuridade penante a noite, por nota de a noite. A noite pode começar a preparar o mês, para dia de manhã, 300 diante do trono. Anto ere e mesta bo wekker e talanta bo meinta. Amen. Dia masya bom mês rumah. Pablo to pa pequeno. A misia mire mita ama mire misaku ba mire. Hende postro ba milantamente a hende. Fei 8 horas hende la milhão bel a noite mês da mais situação mês tipo aí pouco é telefone noite. A mim comigo que sansa com o telefone de sua dia sorge com aí. Te 8 horas por ta mês, pero nei, não se não podemos nós. Pero hende, mesa de situação que nos conhecer, que nos mesa de na ordem, vernos toma anytime, pero normal, hende rumang vernos, porque rumang, que nos mira telefone, tá tal talento de oração, nós tá com o telefone, porque nós tem 24 7 para cada rumang. Mesa de situação,
conosce dice. Pero un gente di mundo, bel, ei. Ita bel seguinte dia, você de Congo la bel, lá não respeita queda. Amen? So, sa si vega que cena. So, nós à noite, tá para nós ter nos rest, para nós preparar para dia de manhã. Para me internacional aqui. Tem ordem. De presença de Deus tem ordem, tem constância, tem regra. Até tu conta começar a mês. É vontade de vontade de mês de carne. Como comporte, como laga Deus que tem ainda. Ainda pode cana que morto não. Pero Pablo te pensa que não. Cristo Jesus é Deus e o tata. O alantame forte e morto não. Nós só. Turco atende Deus, o ministrador de nós, que da cana conosco. Não Pablo só é kusurrumanan tur. Turco atende é Deus, ministrador de Deus, que da cana conosco. Tapi sei, o santo romano, quando junto conosco, corte sei bom. Começar tem ordem e disciplina, foral din a noite, com hora que bota pai de borrest caba, temos comunhão com Deus, para botar o dia seguinte dia, tenha presença conosco ainda. Sali fecha morto não, sali fecha comunicação com o mundo, porta rumang, porta mama, que não te serve Deus, no bel me de hora não. Amen. Essa ordem com disciplina está. Tá presente, bisa? A mi Pablo, como apóstolo, que me li verbo bisa como apóstolo tem respeito. Pablo mestre bisa isso como apóstolo. No dordiende. Mende, apóstolo, pastor, quando que dordiende. Essa kita Deus ela encontrar. Parte anto trece perco. Pe morto não que estava tonto com ele, mira e Deus tem je. Tem essa tua escritura, pero porque é duas escrituras já puta não, puta mira não. É ordem. Tipo chamada de Deus, reba bobida, botin com a lagueta de Deus, passou uma tela, tabo fecha morto não. Entretanto, bota claco, bo carne, ainda bota que morto não. Um popista me volve, ami como Elton, Amber, pastor Yama, não tori vontade ainda, pois o renda tenemi hopi ain, que tu vai. Atrás. Pero tori vontade é juche tata. Cristo Jesus. Walang ami, anto bosan tur rumanang, kutami rumanang, for di morto. So, kita ministra é verdade, kita ministra é escritura, kita ministra palavras que vi, nada de mim mesmo. Posso de mim mesmo, me po convencimento, me po pape nada de mim mesmo. Passou me seita que tem morto não, é se acertar acaba. Me po 13 morto back. Tapi saya bisa Fordi é morto não. Está bem não mas, tapi saya é carne de vontade de gente, de atitude é morto não. Importei mais, ora bota tormento conosco, tem a presença de Deus. Bota cana com Cristo, bota conosco tormenta. Tá dependendo abo, nós está cumprindo com o trabalho de Deus e ministério.
di hasi orasyon, toka alabanza, papya, mula ka Diyos ministra. Pabuti yung komunyon ko Diyos. Pabuti sa algo ko Diyos, tembokas. Pabuti yung relasyong intimo. Paso mimporesa e orasyon ko buting kwasi, mimpuasa petisyon ko buting kwasi kunyo, abo, tembokas, tembo sitwasyon, abo ting kwasi e orasyon ng Diyos que tende di abo. Nosta akin pa habri epselo, habri de unidad yung acuerdo. Pabuti yung komunyon ko Diyos, tembokas. Welcome back. Welcome back de presencia de Dios, tiempo cas, trece shalom, trece paz, trece unidad. Trece unidad en cas back. Nos está aqui na babing busca fama, wa quanto gente nos está na, nos está bem aqui na pesunang. Sunang kuta mira Dios tende Dios ministrador ya aqui, kunta llamado de voluntad de gente más. Pero kung tabalanta, llamador de voluntad de ayuda tata. Kasakanang foi morto, lantanang foi morto, ikutunang kas completo. Antes de começar tempo relação íntimo, turmeinta, tempo kas. Amen. Tempo kas. Kasi emitibi sa mirumano, lakan yung hindi, strobo bosang, anoche e bel bosang bosa bel bosang 13 conta bosang costa ku bosang ti next may tumakul pero reto di pastor na di otre nang pastro bosang di lantamenta pa cambia bosang planang pa kerde bosang sonha nang pa sombra e unidade un acuerdo turmenta que boting kutape parape. No pensa botalanta riba bo mes mainta bindumay kunos. De Espírito de Dios kuba permiti guiabo de mainta que teori bo mes tay wecker. Dios mes talantabo. Amen. Ordo tem bo komunyon ku Dios. Bo altar na bukas. Ordo divino. Laka bukas costuma. Tudo me inta chator por nebor. Ei, no llama a mi mes. No bate ne porte mes. Mito bay de mitimi kotasi. No laka na sa kunta panang. Pero mitimi kotasi pasoma. E karga nang botahibe na nang. Nos tapaba de bendisyon. E carga nang motibe na pabutia ta bendisyon na nandia ta bendisyon na ang Espiritu de Dios bay dilante giya nang. Laka na sa pero laka tingi ordo dembo kas turme inta shator po nebor ei. Wanta. Laka nang kustuma. Amen. Ato laka Diyos sa trabaho din ng vida. Paso bata Diyos ay amabo te hindi amabo ta voluntad hindi. Kumisa wakbo mes chamado, wakbo mes ministerio, anto kumisa papi kubo mes. Amen. Papi kubo mes po soma emente kita tamil kabete to menta. Wali para kadum biya kubo menta, kubo menta Dios ta ministra algo novo de vida. Ante me enemy kung kaya pa ubi menta. Perde sa irumang. No wakan tita wak apote. No sta waken, no sta waken. Huwag nosta tinada, ora ko nosta para ko disiplina ko ardo anto Dios sa mustra nos e caminda ko nosta cana di bache nosto saco leo te llega eta va llega leo grande pero nos de tempo apropiado de Dios nosta queda tem obediencia guiado do Espírito Santo un carrera de fe tem victoria do nostro humano ko tonto conos também tenho que experienciar tudo isso aqui não. Oração de Deus mesmo. Então bis kami tin 2 of 3 ta ay nang ita. Em que pa boyegay nang? Em que pa boyegay nang? E meta bisa. Kami din 2 of 3 ay nang ita. Ano nos ta open to bumesa tim poder. Pakere que pa boyegay nang ita. Tira sa tur típicos
no é mainta, fei é dia prome. Nabudolo, nabukiko, preocupação, paltumilar, fende de mundo belbo de marduga. Em que sei? Corabon, turcos de Dios, Satanás ta ei para. Man, sei, bobida de oração, ta é comunicação íntima com Deus. Corabon, é oração e é intercessão junto, no? Ta puta banda de presença de Deus, anto interceder outro puta trece delante de Deus. E me di, mabay, mi resa pa mi so, maresa pa mi yun nang, mi nieto nang, mi familya nang, mi konang esay nang. E alma nang. So apo tate may Diyos ka ba? Apo, tate victoria ka ba? Diyos ta usa nos como un canal, pe alma nang. Tu resonong kung konose. Amen? Desay nos tabay din straight pe. E orasyong intercesyon. Apo, tainan sa Diyos, pero peotro nang. Sabi sa ito simple, orasyon pa ba proy mo ba ta bendisyon na? O so Diyos ta bendisyon ta ora Diyos ang gusto ko kumatasi. Ang ta cuidado. Amen? Diyos ta cuidado, Diyos ta gusto ko kumatasi, ta cuidado. Orasyon pa ba proy mo, po ta bendisyon na. Amen? Si, ano suray na bisi? O lucha sa dibo mes. Los por lucha pavo. Nos te ayudamos, nos te junto. Mabindang unidad yung makwera. Kasi minsan, celebre de mormang. Nos taping kung foi perda. Paret pistieva. Aqui kung foi perda de guerra. Prepare delante bukas. Bapo kendo com paret dentro bukas. Assim nos também tormenta. Pero peletón de Dios. Teu espírito de verdade, espiritualidade. Assim nós também tormenta, junto com o borbo, mirabo, mencionava o nome, e acaba nos tem. E que como foi que para nós tá pula ba? O que está sucedendo aqui? Limpia terreno, marca território. Limpia terreno, marca território. Assim nós também. Ora grita para cada romano de nós, ora nós todos grita para cada romano de nós diante do trono de Deus. Come on. Hello? Kosin ta kada meskos. Batalhão, esquadrão de soldados de Deus tá parado diante da porta para brinca cubo, yutabo brinca conte com aí. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Essa é a palavra que me tira 13 awe. Ato din ang nome de Jesus. Kabendisyon namin. Aleluya. Gloria a Dios. Tremendo romano. We can't do, you know. Aleluya. Bendicionanos almata. Eta Javiana yun. Javiana tremendo. Glorioso. Aleluya. Estamos. Estamos. Morta dura para sempre. Mi alma bendiciona Jehová. Ei, biselawe mainta, bisabo alma. Mi alma bendiciona Jehová. Mi alma bendiciona Jehová. La sobre tabón, la sombra es tabón, y su amor Aleluya. dura para siempre. Mi alma bendiciona Jehová. Ay, kubong mangalsa we mainka, kubong mangalsa bendisyonele. Aleluya. Yes. Kubong
Bendiciones. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Thank you, Señor. Oh Dios, aleluya. Y alabaste te reverencia, daraba, aleluya. Oh Dios, santo. Aquí, Señor, aleluya. Ora bese te reverencia, daraba soto. Thank you, oh Dios. Aleluya. Aleluya. Thank you, Señor. Thank you, God. Aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Aleluya.
Haleluya. Ang simirumano, O Diyos, ang kita, O Diyos. Hallelujah. Have your way. Have your way.
Dios, así que el ministerio me bendiciona, sabía que al final de nuestro programa, tengo dia de ave, muita 7 de julho de 2026 sabiana. Essa santo Dios, Dios, como palavra, como adoração, como presença de cada casa, de cada vida, de cada instituição, de cada trabalho, onde o outro humano não está, o tapa está junto conosco, tem cuidado com o acordo. Cada lado, oh Deus, o Espírito Santo vai posicionado, tem todo caminho do Senhor, oh Deus. Cada nos yun, nos nietos, também, o ángel, ang campanaron, tinang iprotekano de tu cor. Cada laga, Senhor, oh Deus, o weekend, que tu weekend tremendo, de palavra, por lo que pecado, onde nos data, nos resta, nos simang, e Espírito, oh Deus, bendicionar. Cada laga, nos turquedo, oh Deus, em comunhão, cubo, temos presença, cada nada de nós mesmos, maneira Pablo me diz, é como apóstolo que teremos ano de vontade e amado de perdão de vontade ajuda tata wala sempre morto com o ser humano assim na mesma humana tata nada de gente humana nada de gente solamente é vontade e ajuda tata paso te alanta saca nos ve caminho nos tata amém dia bendicionar e Shabbat Shalom te saludo con Dios que amén. Gloria a Dios, sí Señor. Yes. Te saludo con Dios que